Hi sir, good evening. Oy. Si Ato. Baby. Na may coffee rin yun? Klaro ano? So, Robert, nakutan na Robert. Wala kasi rin explain ako sir pero mo lagi na normal voice lagi na sir. Okay, sorry na po. Sorry. Sige lang. Kuhan ako din, magkano ako may hat lang. Hot lang sir. Hat, lagi kaya sa dugaya, ipan sa mga parkin. Ang dali ko park, Dali. Mura mo dali. Ikaw dili oh. Oh, sige. O dibi. Grabon kaya da. Langas kaya ka ba? Kung sa'yo mo. Amerikano, klaro ba to? Close part, close na may. Alas 3 daw. Ato may cover, close part. Opo kayo ka-order, sir. Opo kayo ka-order. Close, Robert.